Intervistat minn TVM News l-eks deputat Prim Ministru Taljan Luigi Di Maio jiddeskriva suq Malti bħala wieħed mill-aktar attraenti għall-investiment mill-pajjiżi tal-Golf. Di Maio li huwa rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea għal pajjiżi tal-Golf għal dan waqt li kien qed jieħu sehem fil-Euro GCC Trade Investment Forum imtella mill-Kamra tal-Kummerċ. I feel, according to my feedbacks, that the Malta business environment is still very attractive even for their investments here. This is what I get for many reasons, for the business environment, for the taxation, for the know-how of the rulers and of the companies and the chambers and so on. So for Malta, there is still a huge room in order to attract their investments. Ma' TVM News l-eks deputat Prim Ministru Taljan faħħar il-fatt li Malta hija l-ewwel u l-uniku pajjiż Ewropew li għandu mibgħut speċjali għall-golf. Għalli dan ifisser li l-kumpaniji Maltin huma l-ewwel qed ikunu assistiti sabiex jinvestu u saħansitra jibbażaw ruhom fil-pajjiżi tal-Golf. Għalli fuq livell Ewropew qed isiru diversi tentattivi wkoll għal dan il-għan fosthom bil-ftuħ tal-Kamra tal-Kummerċ Ewropea f'Riyad. Fl-intervista ma' TVM News l-eks deputat Prim Ministru Taljan faħħar is-sehem tal-Istati Uniti u pajjiżi Arab fl-aħħar żviluppi f'Gaza. Happened thanks to President Trump and this coordination with Qatar and Egypt. I'm very clear on that because they were the only one able to put pressure on both sides. On one side Israel, on the other side Hamas and the other organizations, criminal or terrorist organizations in Gaza. L-eks deputat Prim Ministru Taljan qal li l-Unjoni Ewropea għandha interess fl-enerġija ħadra u qed tara li timporta mal-10 miljun tunnellata ta' idroġenu fis-sena bil-pajjiżi tal-Golf bħas Saudi Arabja, l-Oman u l-Emirati Arab Magħquda ikunu l-aktar fornituri kruċjali. U tkellem ukoll dwar l-importanza li tkompli ħidma favur żona ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi tal-Golf.